kumbe de wano tiko opportunity la dit ma lo riemo chan wen mi Uganda o men la dit ti boto ya chuli kan guma be to tena wo be ma gubero lok bero jo pajo la wo gubero ka nyam mo kwet kitam jo men secretariat mago kwanyo point ma budget mo bo biro chane ki be kerkin jema bo be kin jema ma ki be tike pedong ni loka pierre di pi manong no kwa ko kanyo o we dog busoga kono kwe o tike ki lok mo kwa ko riemo chane ya chuli ke enne no do wanyo ni ikin jeme nyaano lonyo the major factor of production ene ngom ma wano tikwede ento mero capital mero market ma eno wegneno chago idea ni Paris to market were gubabe Omera Dolo winyo berka poko certificate bingo mi community mabodo en wado timeka beru mukene ka community go beru go ye ni ngome eni furiwa wa kere nyim wa kere nyugi gamente uno eno tiyo eno ni bek tiego maro trillion maro machiel makaro makeme kilok mi rocho pajo wega beda waje kilo tuani jemi chaga fo ki bet ki dero chaga fo ki bet der madit ere dero pagamente juma wogo keje wono wi NGO lok NGO pe lonyo lobo kamoy ken lobo lony ki chere mi dero pagamente ena tamani ka ki jenge kum lok enuni ma wari bu dokko man na chalo tira choli ba fo pe ki ket chach bon ye fura bedo wa bedo ikayapo chop bonene kiwaini nying kiluoni chach pelonyo in ke bela chach peno lonyo ke bela chach peno gu an ki level mamegani atamani unra kid mana tera ne abin kin pajo abet kilwa kawre pe dana no lera ko uno pati meno